Kasang hito sengkme kala penkup burom ya way na kinong hikay jang ka school Sacred Heart Boys Maulai ubaburi sa kaman RJ Rakhar halor ka jingla ba jing shampang jung u ban penmi ka kot yarap ki khna haka subject physics ya kate ka jing penkup burom la penlong menta ka sngi ka khat lai trigunai lur hashlong press club Habai kan berunong lum kubor kadang Bosco Media Network ute uriu shampang ule thu ba utho ekene ka kot namar babun ki baduk ki batoi ki bamla ban thir ya ka mobile ni ki we ki technology ban pen start al de halor ka subject physics kam tam haki ki por covid-19 kalau you kan ke background ngala tho included ndai to solve papers kan ke background don ke background ki formula na ki jingli barem bat ki work in the numerical problems so yung applications ngala to kata perkum ba pemban kam shuban thit kini ki ko bunjai hangne kalong bai all in one ma shong na all in one kala text plus solve but kumba ong ipc ano dumene ba wai wat ukna baduna ru baduna ki jinyo baduna ka cognitive power ma yo ula banu wa kawi kene lada usna ba class pemban kami kene ulong one stone for two birds long kunta wai mau artificial na lain chakne hata perform betul omdon kom shuban thit kini kat balai phojai hayo but undashna notes kene kolong bet not long ready me bayang komong the shortcut he can easily understand it hata perform shna ini but ba ukna ai ulong magician dala de yala de mar manta ka parthai ka baram ban ye compete kinit ki ai you have to read yourself lamda pe pelot por dalade kamnom kalong kabasap ai pi ban coaching shwa tengah ko mono kai na encourage pe shop like in coaching ai at least you read by yourself then only you'll become a good teachers a good doctors and so on so forth tenak ta kadaw yale de ngam chule tuition rajing em janga na do nursery up to MSc ngam churum kata tuition de balai ngala ban tho in kot ketika self study ha ni fail rajing em ni pass and kata ka jing fail kamot bak min sange kalong tang kecing penkendet te na kentu ikna kiba shong class tor sign ba penshimi kan ka kot kum kalat kum ko kabu ba penle ba numar hangne each and every topic ngala simplified oversimplified knang ba ukna ba lonya kecing mo chupar khat ukham du nai ki wero unya long at par with the rest of the students tang kine ngai ka play yegna ka press yegna ki media baro pinyo kecing ka jingkha but yegna ka sang hito bleshibo tu kum tamo dengan print ni kena tu 50 copies. Nekong ay ngamod ban peli kena ko tanga school lajang. Te don ki perlok ngalabu ya ka Facebook. Tigala kentu yang ban pin shishu. Tengah hela day la don ki demand. They can reach me. La don ki demand obviously you have to print. No ha parkhat I ya barok pasti ndai tangi ke school jemi. Kenapa yang mod ban parkhat bakan long in this way mo. Kalau baik sop natang ke school jenga ngamod na kunta. Tengah long school selfish ada kurkom. Tengok ko aban yasam yigi wei kna namar lar dai kna popular gino ngi college ro dai kna khasi jongi tena kata kada ma khabba ka 360 degree should be thinking dai ba mang tang hang to itlio ma ne sa kutang ta te lar don ke demands of course tengah hab lai baran kam kum noi kai dengan sa perkhari kata kum lo ban iwar lar ko nanti feedback for you lunch school menen I got a very good response they kena ngalong I get feedback ni dalam group wan ikna janga kita dalam group I get feedback umdai tang ikna ngal I kino hai kai ru kino ke bai kai physics tinggal landat I kita ki lecturer ba lengi college as of now I got a good response yang the book is very good very simple English and very simplified way the hadu bantang ngalong niyo iko positive response but encouragement lagi wei ki bom nang man pule ru taku kalau let's say kadang kan sahir nomor pembawa economics mo supply is small the price is high as of now mo ringa print tangar spasun kopi kane ka paper lara pipet kamre ka only paper machine like a very good quality paper but kane ka lamination ki khariji asan gitu ki printing press khamte ba namu kata korpam ka top quality mo dan dalam ki demand tai kane lai ngudon kam than ngudon kam ka content mo kijing tho ringale kan ada first edition makam la kan balat nampak kalau kum kutu kejar bom dam lu macam itna deh kat ka pangala kat ka keboj ka pangadon ma te mata nga shurti hasko jeni ngadi sejar sampau nomor hitip ka dor the quality paper ke is ko kijing thor ki nga bet ngale ba ya kata perkom bolong
top pun kita handle suki kemat kan saya dalam perimbun marga perintah harus pasang kopi matala sis paktam kala light maybe second edition will be the price will be maybe below 1,000 or so, but according to the GST kataru mar GST kita kencingan walau pan do kubiru belaki mata we have to go according to that how much I invest on it ma dengan dasim nong kan hadu kata adakah nong ke market kaya cuma you have to think about the underprivileged students also tapi namyo ban connect kikna school kikna subakli kila shusapai kikna bala ban afford kikyo shakmat tiki basa asor kiyo the kamtam kikna kibadai na than jantia na than boy na than west mat kaleng jong gaste makaliya jingi kimyo kidunang dengan kumuno ikai ngashimi kane kasinjamba hagta kapor man kan pendat ika syllabus ru kesimpor ayanga kumuno man connect have phone teng ke network kamyo dengan kumuno ikai hi ngashimi kane ka responsibility nadu kata kapor ka second wave jam ka covid hagta kapor ka hit dengan syang khop hayeng ngarung ko ngayo kontra ke virus masotu ba uleu covid la pendik syaya kam khi khaba ya kam kino ki kam la ga health da ka education da ka economics ka ta lot kam tam ya social mental jong khna school bor ai kawai wadi ngi no kai ro tengala syang khop ba ngala thos ngala sni ba me teng ka shimpor ga hado arba jimen step ban tho and solve ban pe ka ta ka kot ki pa life hujat kat ki source ke bawaya apule te ngala solve in got na do snam 2010 up to 2022 it is not only a self help book but it's more like a text plus solve and then with lots of example te kna ki bam yo la ban tuition kam tam akan ke covid kal khata sha ya ke jingyo jingkot ya kamai ke ji jong gitmi pa jong kna school jongi te pla ban pendon kami kena da what kna below average to la ban self study kan subject namar kan mau hi ngaru dai science student ngaru dai one of the youngest sim gabadok maso thuba how to write a book namar ka problems ka banga kumu khna school na tho ekne kumu khna school kumu no hikai ke problems na list ha ke por ngal school te nakata kadao as a teacher pat na encourage ikna hoj ka kot kale se namar everything ka price kala keu ndrei nga kentu yu phi ban shim le se nga dai khasi ban kong ne ba ar ngam tep ndrei nga kentu yu ki wei ki no hikai ba kham start shu ban ngaro bakin tho ki wei ki kot kham tam ki subject science physics chemistry biology namar la pi pe Kerala Tamil Nadu ki jaka ki bal kham develop ki tho khtin la jong te nga kentu yu ki wei ki no hikai ki ba kham start ki ba kham shampang shu ban nga ki ba senior te ban tho ki kot khna mai khna jingi kham tam ki khna hinyo trap bakinyo yang ka bat ki wei khna ki badai na kum Kerala pi ba Kerala patin pilong scientist keleng ka pathai ni pat hang nei dang sa den ni he tang hari la jong handrai om shaki wei ban yo compete te nak ta kadang pi ba ka the competition education kaman man la khlemat te nak ta kadang na kentu ya kino ki badon sap la ha dai ka medical la ha dai ka engineering ki badon sap te ban tho ya ka sap ba bleu ai phi kum ba ong ha ka bible ma ka parable talan ngim dai ban tap ya ka talan ka baginon spok handau ni im kana sampang reposnam maximum 70 years ka eka legacy ni ai kum ong su satham im ka teng sa ana tengaro ngashimi kana ka kalanti ba ona uraba jong ka bri nyo trap la ai luk sa ini tengaro nga pakhaba ngadai pan contribute ka ai yai khna la jong shwa te pi ba kan ka kot ka teng ngai ka teng ka physics the magic book